daka hatrik kervit umatrivik ban Punjab ya ka Al Hilal haka jingelakai haka AFC Champions League sechisen biang kemen kinong Krishan Neymar JR ba ulami madan biang haka AFC Champions League persya ya ke Istiqlal menin kamen pedang singba ya peki paralog ki baju singo tenat ban pe ya ki video haka ne ke channel la dai phi badang thamai singba ban subscribe ya ka ne ke channel haka jingelakai haka AFC Champions League hapa dan keken hunjang Neymar JR kata ke Al Hilal persya ek Istiqlal haka ne ke jingelakai ke Al Hilal kala la ban penlem ya ke Istiqlal dalai la not goal ya kini ki la teliki goal jong ke Al Hilal la yo ban tab barok la teli da Umitrovic kata haka menit ke bakatsan ke menit ke balai tholai bat ke menit ke bahannya futsal lengba kini ki la teliki goal jong Umitrovic kala biang ke Al Hilal bahkan penlem suk ya ke Istiqlal haka ne ke jingelakai bat haka ne ke jingelakai ke bepan kemen ya kinung Krishan jong Neymar JR namar ba Neymar ulami madan haka ne ke jingelakai haka menit ke basan pefra lengba ke ne ke nam job ke Al Hilal ke labat haka kerdan ke bahak ledo jong ke meja kain pon naga grup B haka AFC Champions League beka bayok kat arpon ne kisau sen mi madan klem da syarem pat ya khaj watang si senro Shibet kamet hakapor katway shitang kaken hunjang Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr ka babat haker dan ka basau hakamet jekain poin naga grup B jong ka AFC Champions League kan hak banekon persya ya ka Al In ka babat haker dan ka bakatway hakamet jekain poin jong ka AFC Champions League Kublai Shibon ye peki paralog ki bejus ngau tenat ban pe ki video hakane ke channel ngin skendopat hakawe ke video Kublai Shibon